Ново неделно попладне значи и наше ново дружење на телевизија Телма, затоа со задоволство ви посакувам добре дојде во Ферплей. Знаете дека и овој пат за вас имаме нова спортска тема, но во ова издание за мене со една посебно голема одговорност заради тоа што ќе зборуваме за едно од најголемите спортски обележја на моето мало, односно на општина Аеродром. МЗТ Скопје е тимот кој што низ годините ги радувал сите оние негови симпатизери кои што живеат во овој дел од нашиот град. А за тоа каква е сега ситуацијата, ќе имаме прилика да зборуваме со новиот предводник на екипата. Ако е вистина дека јунаците се познаваат кога е најтешко, тоа веројатно за него би бил краткиот опис, затоа што ја презема одговорноста во моменти кога екипата треба да ја подобри својата тактика, да го пронајде начинот за подобри изданија во АБА лигата, но и да ја одбрани шампионската титула. Па да видиме каква е неговата стратегија за исполнување на овие цели. Неговото македонско потекло и неговата сопруга, која е една од најуспешните македонски кошаркарки во историјата, Марија Видикова, се најголемите причини поради кои тој има посебни емоции кон Македонија. Во минатото успешно ги предводеше женскиот кошаркарски бренд од Охрид, Профитнес и Карпош Соколи, со кои се израдува на домашната куп титула. Која е неговата стратегија за враќање на посакуваниот клупски сјај и победнички менталитет на аеродромската кошаркарска гордост МЗТ Скопје? Во Ферплей со Јана дознаваме од Драган Николич. Ова е стратегот кој што од месец декември има плаво-бела крв, како што би рекле Family Аеродром, навивачката група. И многу ми е драго што мислам дека во вистински момент е мој гостин, затоа што предводејќи го овој тим, конечно стигна до за него важните победи и во регионалната АБА лига, меѓутоа и на големото градско дерби против екипата на Работнички. Чест ми е да му посакам добре дојде во Ферплей на господинот Драган Николич. Добре дојдовте. Hvala, bolje vas našao i hvala na pozivu i pozdrav za sve gledalce Telma televizije. Ке се согласите дека во убав момент разговараме, затоа што конечно некако пресврт во изданието на МЗТ, нешто што им е важно и на навивачите и на љубителите на кошарката. Дали е добро чувството да се добие тоа дерби? Ајде, дербито е потазе. Од него ќе почнем. Pa dobro, ono što sam juče rekao, bila je to jedna odlična utakmica. Mi jesmo bili favoriti s obzirom na prednost domaćeg terena, dobro popunjeno sale, fantastično navijanje naših navijača, naravno i protivničkih, to moram da kažem, jedni i drugi su dali sve od sebe, isto kažem, zato sam i rekao da su svi akteri dali sve od sebe, da posle dugog vremena, mislim onako posmatrajući prvenstvo Makedonije, konačno jedna velika utakmica. Ja želim stvarno da u košarci u Makedoniji, što se mene tiče, svaki dan bude tako interesantna i zanimljiva utakmica. Moja ekipa je puno grešila, celu utakmicu je napravila jedan roller coaster da eto vodimo, prospemo lako tu prednost i često je sve to padalo u vodu, dovelo se u pitanje pobjeda. Kažem, ne bi bilo nezasluženo i da Rabotnički koji juče izvanredno dobro igrao, imao je šansu i on da pobedi. Evo, na našu sreću, mi smo pobedili na sreću naših navijača. Eto, ova 2-3 dana se konačno lepo desilo i nešto i u opštini Aerodroma vezano za sport. Да, голем бренд и големо спортско обележје за општината е овој клуб. А како чувствувате вие дека ве пречекаа таму? Ако тргнеме од она изрека дека јунаците се познаваат кога е најтешко на мака, вие не дојдовте во клубот кога условите и ситуацијата е идеална, напротив. Pa dobro, evo opet u prvom licu jednine za sebe da kažem. Uopšte je bilo poznato da je unazad, zašto postoji konkretni dokazi, da sam uz ekipu borca iz Banja Luke koju sam vodio prethodne 2 sezone u ABA 2 ligi, navijao svaki put za makedonske ekipe i gradio jedan jako dobar odnos koji sam imao i dok sam bio trener Karpoš Sokola, na neki način bar onako moralno pomagao koliko sam mogao da se u najbolje mogućem svetlu prikažu ekipe iz zemlje čiji sam ja također građanin, odnosno državljanin i uvek se ponosim sa tim.
Sa MZT-om davno imam dobar odnos, bez obzira što jesam kao trener Karpoš Sokola pošto poto uspio sam da im uzmem kup. Nisam uzeo prvenstvo, to je bilo jedno od najzanimljivijih u istoriji makedonske košarke, onih antologijskih finala 3-2 da je MZT na kraju bukvalno u zadnjem minutu osvojio titulu protiv mojih Karpoš Sokola i nekako mi je bila želja da dođem u klub koji ima zaista i veliku tradiciju. On je gigant jedan od giganata stare Jugoslavije. Ambijent koji prave navijači je fantastičan i to je nešto što svakom treneru prija i što želi da bude u velikom trofejnom klubu gde imaš mogućnost realnu da osvajaš pehare. I kažem, s jedne strane je bila to profesionalna odluka, naravno, i želja na kraju krajeva i nisam ni sumnjao da jednog dana neću biti trener MZT-a, znao sam da ću biti. Da, mene osjećaj retko kada vara. Situacija u ABA ligi je jako teška, bez obzira i na ovu subotnju iznenađujuću i veliku pobedu protiv velikog kluba kao što je CDVita Olimpija. Situacija je i dalje jako teška, ja sam svestan svega toga, ali sam na prvom mjestu obećao samom sebi da ću dati sve od sebe da probamo. Nije velika šansa, teoretski i dalje sve imamo u svojim rukama, ali kažem, u najtežoj situaciji u ABA ligi je trenutno MZT Skoplje. Ono što sam sebi obećao, a mislim da su mnogi vidjeli da moram da izvučem maksimum iz te ekipe. Ekipa za sada na svom terenu igra dobro. Nisam zadovoljan jedino 1/4 protiv Crvene zvezde. Sve ostalo na svom terenu, to je okej. U ovim utakmicama i u domaćem prvenstvu u ABA ligi. U gostima MZT pokazuje, nažalost, jedno loše lice. Videli smo i utakmicu s Studentskim centrom i Partizanom i bio sam najviše razočaran što nisam mogao neku svoju energiju da prenesem na igrače, da se i na gostujućim terenima osjećaju kao u sali Jane Sandanski. Вие дадовте една таква изјава. Тешко ми е што дел од играчите не можам да ги убедам да поверуваат конечно дека можат да имаат подобро издание и да дојдат до победа. Зошто е тоа така? Веројатно има влијание фактот дека имаше долга низа порази. Некако влегува човек во еден магепсан круг. Сега почнувате ли да ја менувате таа ситуација? Да почнат да ви веруваат дека може да се победи? Мораче да веруju. Ето, malo su raspoloženiji ovih prethodnih dana, iako i dalje ja sam, naravno ne ultimativno, zamolio upravu kluba da u nekoj analizi prethodnih utakmica da nam je potreban jedan igrač na jednoj poziciji. Eto, iz pedagoških razloga neću da kažem na koje, mada sam ja iskren i otvoren čovek, neki put me to i košta u životu, moja iskrenost i emocije, ali kažem u ovom momentu dok se ne donese odluka bilo bi neozbiljno da kažem imam jednu želju. Vidjet ću kako će uprava odreagovati na to. S dva igrača na dve pozicije, kako se zove, morali bi bolje da igraju. Razgovaram sa njima non stop. Evo, jedan od ta dva je pružio bolju partiju juče, objasnio sam mu posle utakmice s CDVita Olimpijom šta nam treba da budemo bolji, šta nam od njega treba kao jednog veoma iskusnog igrača da budemo bolji. On juče jeste pokazao reakciju, to mi uliva nadu. Ako nastavi tako, bit će dobro i po njega i po nas. Još jedna pozicija nam je onako jako osetljiva. Tu ćemo morati da donosimo u narednom periodu sigurno neke odluke. Kažem, za sad sam samo predočio upravi iz neke analize šta mislim da je još uvek nedostatak MZT-a nevezano za, kažem, opštu situaciju koja za nas u ABA ligi nije laka. U domaćem prvenstvu to izgleda trenutno okej, da smo prvi, da smo favoriti za kup, ali pogledajući kako, odnosno videći kako se ekipe dižu,
TFT koji je loše počeo, ABA 2 ligu, pogledajte u zadnje vreme kakve partije pruža, Pelister ne krije svoje ambicije ni prošle godine, kada smo se družili po onim balonima i tako dalje. I ja vučem poreklo iz Bitolja, odnosno okoline Bitolja. Znam čak i onako, što se kaže, iz prve ruke kakve su njihove ambicije ove 2 sezone i videli smo juče na ovom derbiju veliki povratak Rabotničkog koji je stvarno MZT-u, koji je ABA 1 ligaš, pružio fantastičan otpor. Dodajem da se jako dobro na prvom mestu, kažem za sad šta sam video. Neke klubove nisam uspeo da vidim, izvinjavam se, na primjer Euronikl, moju tazbinu nisam video kako trenutno Kavadarci košarkaški izgledaju, ali recimo dopada mi se rad u košarkaškom klubu Feniks, kako se radi sa mladima i tu su mi 2 mlada igrača baš zapala za oko. Mislim da je pred njima dobra karijera. Tako da ima tu klubova. Ovaj kup mislim da će biti nikad ujednačeniji i nikad zanimljiviji za prvenstvo. Ajde, ima vremena o tom potom. Prvenstvo Makedonije, oni najvažniji dueli će doći posle расплета у АБА 1 лиги. Да, но и таму имате голема одговорност затоа што одбрана на титула сепак не е лесна позиција. Велите има работа и со поискусните и со генерално со сите играчи во екипата. Што тоа значи? Воведувате ли некакви, не знам, радикални промени во поглед на тоа како досега се работело? Дали сте строг? Дали има со вас речник, да се изразам, многу репетиции и досадни тренинзи кои што мора да ги прават сите, дури на оние на кои што има тешко? Нели поискусните играчи по некој пат негодуваат кога треба по милион пати една иста работа да ја повторат? Појма немам, дали сам строг, не знам, тако нити изгледам, нити себе представljam, trudim se da budem pravičan. Pre takav da je bilo pitanje da li sam pravičan, smatram da kažem da sam vrlo iskren čovjek i da jesam pravičan. Drugo pitanje vezano, puno je utakmica, imali smo i povređenih i bolesnih igrača. Videlo se koliko su protiv, na primjer, Budućnosti nedostajali Mićović i Kuk ili protiv Studentskog centra Mićović, odnosno Bojan Krstevski i Kuk. Znači, kompletni smo. Doduše, Kuk nije bukvalno ni jedan trening sa ekipom odradio. Ja ni ne znam kako on uspeo onako partiju da pruži minute da odigra onolike. Kompletni smo tek bili protiv CDVita, Olimpije. U Makedoniji vlada neko drugo pravilo da imate pravo samo 4 stranca i ostali domaći igrači. Mi imamo više od 4 strance, onda nije lako to kombinovati. Puno utakmica, malo treninga, period oporavka između utakmica je jako bitan. I kažem, i iz tog dela struke nije lak posao. Dobro sarađujem sa stručnim štabom. Nemam na te momke od prvog do zadnjeg, znači koliko ih ima. Vasko, Dejan, Tino, Miša, Profa, znači jako dobro sarađujemo. Medicinski tim se trudi da radi svoj deo posla kako treba. Nadam se da će u budućnosti nam pomagati još više i bolje da bismo bili kompletni, što do sada nije bio slučaj. Ali kažem, i dalje sam bez obzira na, ja znam da se stvorila sad određena euforija, da pretpostavljam, ne čitam baš mnogo društvene mreže i to da idu i oni naslovi o prekretnici, svi me pitaju i tako dalje. A nema tu prekretnice sezone, da li ovaka ili onaka. Rekao sam kakva je situacija. Poslednji smo u ABA ligi, probamo da spasimo žive glave. U Makedoniji je jasno da će svi da stave to teško breme na naše leđa, da smo favoriti svuda. Kažem, mi nismo baš u istim uslovima kao drugi. Ipak igramo mnogo jače takmičenje, gde je veliki zoom na tom takmičenju kroz sezonu i priča se o tom takmičenju, onda poprilično istrošeni. Odemo na utakmicu, videli ste juče, Rabotnički igra fantastičan meč, mi fantastično grešimo, vraćamo ih u život apsolutno našim greškama i kažem, nije lako igrati utakmice u nekom NBA ritmu non stop. Некои големината ја мерат во победи и порази. Некои пак ја мерат во легенди. Некои ја мерат во титули. Ние ја мериме поинаку.
АБА лига, сакаме или не сакаме да прифатиме, мораме да бидеме реални со кого таму одиме да се надпреваруваме. Не да се подцениме себе, меѓутоа таму има клубови кои што пред се во поглед на буџет и стратегија долгорочна и сето тоа се со многу различен концепт. Како вие успевате да ги измотивирате тие играчи кога треба да одите било каде еве на гостување, особено споменавте таму е полошо изданието, затоа што во нашата јавност веќе подготвени сме дека вие ќе отидете таму да Победimo sigurno i Evroligaša i sve redom. Pa dobro, nije baš lako pobediti svaki put Evroligaša ili tim koji igra Evrokup i to nije baš neka svakodnevnica, bar ne bi trebala da bude, nego se vodi pod velika iznenađenja, kao što mediji van naše države, naše Makedonije kažu. Dve ekipe odskaču. Partizan i Zvezda imaju prevelike budžete. Mislim da je vreme da ABA liga donese odluku da bez obzira što su oni magnet za publiku. Eto, meni su i ljudi, vodeći ljudi iz CDVita Olimpije rekli, znaš, kad dođu u Partizan i Zvezda, nama su Tivoli ili Stožice, to su pune dvorane, to ovo, ali to je jednom godišnje. I onda to oni dobiju, isfrustriraju te i tako dalje. Ti si kao srećan što su došli oni. Mislim da u ovom odnosu snaga, da Partizan i Zvezda imaju realnu šansu da kao predstavnici košarke sa ovih prostora, jer ova liga, ABA liga je pravljena, ne ulazim ja, ne predstavljam sebe i sada ne pričam ni kao jugonostalgičar, nego jednostavno to je činjenica taj neki, ako gledamo geografiju, to jeste liga od Vardara do Triglava, znači podsjeća na ligu bivše lepe Jugoslavije. I ovo su dva najbolja i najkvalitetnija predstavnika sa najviše osvojenih pehara, sa ovakvim budžetima. Da li su oni bliži Realu i Fenerbahčeu ili MZT-u? Znači Realu i Fenerbahčeu. Mi njih treba da pustimo da igraju na miru ta takmičenja. Po meni treba da ih uvedemo u nekoj drugoj fazi u play-off, a da mi ostali u nekim ravnopravnijim uslovima igramo među sobom i da na kraju njih par ili nas par najboljih zaslužimo da igramo protiv njih neku vrstu play-offa. Vi dobro znate da u nekim državama, evo konkretno u Republici Srbiji, čiji sam također državljanin, Partizan i Zvezda ne igraju prvu fazu. Oni igraju ABA ligu i Evroligu. Znači ekipe iz Košarkaške lige Srbije, koji također dobijaju novac od veći deo novca, ne dobijaju od privatnih sponzora, nego od državne uprave. Oni se također kao Zvezda i Partizan finansiraju, jasno je kako, ali naravno sa manjim budžetom. Oni se trude da uđu u takozvanu Super ligu Srbije, da bi kao nagradu imali da odigraju utakmice protiv Partizana i Zvezde. Mislim da tako nešto treba da se preslika i na ABA ligu, da vidimo ko je pobednik tog regularnog dela, da mu svi zajedno čestitamo, da njih par igraju protiv Partizana i Zvezde u nekoj drugoj fazi. Iz ugla MZT-a, navijači MZT-a vole MZT, pa ga vole da li MZT igra protiv Partizana ili Zvezde ili nekog mnogo slabijeg kluba. Navijač MZT-a će uvek voleti svoj klub, ja ne znam, opština Aerodrom, čak ja u šali tamo pričam u Beogradu u nekoj široj sportskoj javnosti, nisam siguran da i fudbalski stadion postoji MZT religija. MZT religija i jedan, kako se zove, u jednom delu, lepom delu grada gde kad si rođen plavo-beli si, jel tako, i navijaš za taj klub. I brigate ko je protivnik. Što se tiče nas iz tog ugla, ja bar kao neko ko štiti interese MZT-a gledam tako na stvari i mislim da bi ABA liga u ovim okolnostima, gde su Partizan i Zvezda, evo ga posljednji primer, mega talentovan, mlad klub, sjajan klub, sjajni igrači sa NBA, sigurno će neko da završi u njihovoj NBA ligi. Dobila je 4 utakmice za redom u ABA ligi, poluvreme protiv Partizana je izgubila 30 razlike. To ne govori da je mega slaba. Jednostavno, Partizan i Zvezda u ovom momentu sa takim budžetima, sa takom finansijskom i strukturnom, infrastrukturnom i svakom drugom vrstom moći su mnogo iznad nas. I to je realno što vam kažem. Ono što je dobro u ovom momentu za MZT, rekli smo šta je loše. Ajde da ne kvarimo, da ne bude da je sve loše. Ono što je dobro u narednom periodu, ja sam objasnio igračima i statistički i kroz sve moguće parametre košarkaške da svaku narednu utakmicu možemo da dobijemo. Možemo da igramo dobro. To su sjajni klubovi protivnici koji dolaze na Megdan MZT-u do kraja prvenstva i u ABI
i u makedonskom prvenstvu i u kupu, ali to nisu više sada toliko nemoguće misije kao što je bio u periodu kada sam ja došao. Znači, mi smo igrali sa 2 evroligaša, sa 2 predstavnika iz Evrokupa, sa također ekipama koji će da sigurno igraju play-off ABA lige. Najveći žal mi je ta prva utakmica sa Cibonom. U celoj strategiji sam razmišljao, ako napravimo to veliko iznenađenje u Zagrebu, da ćemo već tada da uzmemo neki zalet. Evo sad smo uzeli određen zalet, ali kažem, ja sam također i vrlo oprezan čovjek, znam šta sve prestoji, znam i kakve mi imamo probleme, znam i našu poziciju, nažalost, koja je takva kakva jeste, ali sigurno je da mogu da, kao što sam im samom sebi obećao, to ću preneti i u vašoj sjajnoj televiziji. Borit ćemo se sigurno. Нема предавање, да. Не, предај неќе бити. Знаете, верувам и сам дека дел од поединците во вашата екипа се некако на пик и се доста критикувани од страна на навивачката група па и јавноста. Имате начин да им помогнете? Сметате дека дел од вашата работа е да им помогнете или мораат сами да се изборат за да направат простор едноставно публиката да го промени мислењето. Затоа што не е едноставно секое твое излегување на паркет, без да ја допреш топката, ти веднаш да си виновен, нели? Да, крив си у старту. Па 50-50. Морам да помогнем, тоа е по опису. У опису мог посла, с jedne strane moram da pomognem, s druge strane, lepo ste rekli, sami sebi moraju da pomognu. Do sad, kažem, imali smo strpljenje prema svemu, vidjet ćemo kakve ćemo odluke da donosimo. Igrači, s obzirom da ja dugo radim van mog rodnog grada Beograd, ja, i Skoplje i Kavadarce, Ohrid, Bitolj doživljavam kao svoje lično, pa se ne osjećam baš kao neko ko je gost i to, ali kada igrač dođe, uvek moraš ili moliš Boga da imaš tu sreću da shvati gde je došao, kakva je situacija. MZT nije vlasništvo nekog privatnika, nije neki, da kažem, ajde, privatna igra i to. Ne, to je jednostavno, ja ga doživljam kao vlasništvo opštine, aerodrom, građana koji žive za to, koji to vole i kao takav imaš veliku obavezu da im to vratiš i da oni vide da je i tebi podjednako teško i bitno, s druge strane, da MZT svaki put pobedi, kao što i tim ljudima koji toliko vole klub. Svi ćemo mi otići, MZT će ostati, ta publika će biti večna, kao što je bila i pre 20-30 godina, kada je MZT pobedio i Reala iz Madrida, kao što je pobedio sve timove sa prostora bivše Jugoslavije. Ja probam tako da objasnim igračima. Na kraju krajeva, ko ne bude razumeo, nije razumeo. Opet kažem, mislim da ćemo u narednom periodu doneti jednu tešku odluku. Има уште едно слободно фрлање за Перо Блачевски. Тишина е потребна. И Блажевски погодува! Блажевски погодува на 3 секунди до крајот. Да видиме, Оренга од огромна далечина. Не, победа на МЗТ! Победа на МЗТ! Какво славје! Каква победа! Неверојатно е ова што се случува во салата Јане Сандански. Фантастична победа! Што се случува овде? Дали е ова можно? Реал Мадрид на колена во Скопје. МЗТ Скопје, Реал Мадрид 69-68. Вие живеете и на кој аеродром сега, така, откако дојдовте пак во Скопје. Дали реално го чувствувате ова што сега го раскажавте? Затоа што, например, во аеродром голем дел од луѓето се облечени како униформирани во опрема од МЗТ, одат во продавница со мајца од МЗТ, зборуваат за тоа што се случило на надпревар на МЗТ. Рано е уште или сте го почувствувале реално тоа во ваше мало? Сега je to vaše malo. Pa to jeste i moje malo je, moje to malo je Karaburma također, a ne moram da vam kažem da tamo gde sam, rođen sam u gradskoj bolnici na Zvezdari, opštini Zvezdari, ali ceo život sam proveo u ulici Marijane Gregoran, glavnoj ulici na Karaburmi. Znate, tamo postoji jedan veliki klub koji je trenutno u teškoj situaciji,
fudbalsko i košarkaški u dobroj situaciji i tamo je sve plavo-belo. Tako da sam ja od rođenja navikao na plavo-belu boju, iako ne krijem svoju navijačku privrženost jednom klubu iz Srbije. Znaju da sam veliki partizanovac, to nije više ni javna tajna. To nije tajna, nije javna tajna, to je javno. Tako da to, što se tiče toga plavog-belog, ja osjećam i znam koliko je teško tim ljudima kad MZT igra loše i ovo, volio bi da znaju da i meni isto tako onda tada teško i da sam uzeo sve vrste obaveza i profesionalnu i etičku ili moralnu obavezu da probam da svi budemo malo srećni. Jednom sam rekao da ćemo se vratiti uskoro osmeh. Evo, vratili smo prethodnih dana ovaj osmeh i veru u nešto. Biće uspona i padova, mnogo ima utakmica do kraja sezone. Još jedno, najviše me brine sem ovih personalnih problema, ovaj raspored, opet vam kažem, da će biti uspona padova, da ima puno utakmica. Plašim se da u gostima igramo mnogo slabije nego na svom terenu. A mi ne možemo da se spasimo u ABA ligi ako ne pobedimo utakmicu na strani. Gostujemo klubovima da imamo neku šansu. Nisu to, kažem, nemoguće misije, ali potpuno drugačije lice MZT prikazuje na svom terenu u ABA ligi. Evo jedan podatak. Jedina ekipa koja na gostujućem terenu u ABA ligi nije pobedila je MZT. Bilo je jako blizu, najbliže je bio Zagreb. Mnogo ću žaliti za tom utakmicom u Zagrebu. Sami smo krivi za taj poraz. Imali smo sve uslove da pobedimo i da napravimo veliko iznenađenje. To iznenađenje mora doći što pre i kažem, u ovom momentu me najviše brine u tom rasporedu jednostavno jednu utakmicu u gostima, pobedu jednu moramo da stvorimo, da rodimo, da izmislimo, kako znamo. Оние кои што добро ја познаваат кошарката и многу подобро од мене, знаат да се согласат со една изрека дека за еден тренер да биде вистински успешен во тактиката, прво и најважно што треба да направи е да создаде добар плеймејкер. Да или не? Се согласувате со ова или не мора секој пат од таму да почнат и да завршат работите? Може да биде и поинакво сценариото. Može da bude igra svih timova, zavisi u Evropi od playmakera, to je činjenično stanje. Mi u ovom momentu imamo dva stranca na toj poziciji, veoma sličnog problema, ovako da kažem, ako gledamo i fizikaliju i sve ostalo, naša igra u mnogome zavisi od njih. Ja bih voleo da je neka situacija da imamo i igrača sa ovih prostora, najviše bih voleo da iz Makedonije. Naravno, kao neko što je bio Vrbica Stefanov ili Pece Naumovski, to kako se zove, ne bi imao ništa protiv ni nekoga kao Peru Antića, na primjer, ili Tošeta Gečevskog u ovom momentu. Makedonija, nažalost, kažem, mada u nekim mladim igračima vidim da mogu da daleko dobace, što ja kažem, i da naprave veliku karijeru. Nažalost, ne veliki broj tih mladih igrača trenutno, ali i ove druge pozicije, sad opet to je stvar strategije kako ti praviš selekciju i tim, da li ćeš tim podrediti playmakeru ili ćeš naći da je najbolji igrač na poziciji 2 ili ćeš bazirati igru na centru ili nekom ekstremno dobrom šuteru na poziciji 4 ili 3 ili nekom ko zna da igra na leđa. To je već stvar strategije svakog od nas, svako ima svoju neku, ne volim da kažem filozofiju, nismo mi filozofi, pre bih rekao ideju kako da napravi tim. Ja sam ovaj tim zatekao, naravno nisam alibi trener, nemam pravo ni na izgovore i ti i sve ostalo i trudim se da onda probam da te uloge koje su, da ih rasporedim onako kako ja mislim. Da imate možnost сега да донесете само еден играч од регионот да биде играч на МЗТ. Кого ќе го одберете?
onako od mladih igrača, žao mi je što je Balša Koprivica dobio mononukleozu, pa je nažalost završio sezonu. Ja njega vidim kao najtalentovanijeg igrača Partizana u ovom momentu. Zvezda uglavnom se bazira na nešto iskusnijim igračima. Mali Topić koji je iz Zvezde prešao da igra za OKK Beograd. Mislim da je jedan od najtalentovanijih igrača koji je igrao i bio u timovima ABA lige. Mega ima puno, ali nekako oni stariji igrači, vidjeli smo kakav je kvalitet hrvatskog playmakera Dominik Mavre, koji je bio i moj playmaker u Karpov Sokolima. Ima puno i dalje dobrih igrača na ovih prostorima. Ono što me brine, mnogo je manje novih imena. Svežih i mladih imena. Jedini ko maksimalno daje, to je košarkaški klub Mega Mis. Oni izbacuju iz godine u godinu talente i objektivno najbolje rade. U mom bivšem klubu Igokej se pojavio jedan jako talentovan igrač. I u mlađim kategorijama ima jedan, opet kažem iz pedagoških razloga, ne smijem da kažem, ja mu predmiđam veliku karijeru, iako on još uvek nije imao, čini mi se, minute za Igokeju ove sezone. Kažem, ali i na to pitanje, kažem, trenutno je nezahvalno ispoštovanja prema mom timu, da kažem, možda bi na to pitanje mogu u avgustu da odgovorim ako sve prođe kako treba, pa pravimo tim, pa možemo da napravimo jedan lep spisak igrača sa ovih prostora. Ovi prostori daju puno talenata. Важите за позитивен човек не е може би толку многу често да ве видиме на надпревари ултра нервозен, но има и исклучоци, нели? Има исклучоци. Што е тоа што во принцип може да толку да ве извади од такт? Значи, момент каде што играч тотално не ве слуша тоа што вие сакате да го направи на терен или нешто друго? Значи, каде ви е таа граница, тој лимит кога следува викање, нервоза, лош тайм-аут? Имаш, спремаш утакмицу, имаш 4 помоćna тренера кои gledaju protivnika, pa rade analize, pa im vade video snimke, pa treniraš, pa pričaš, pa ga spremiš, ovaj je šuter, ovaj nije šuter, ovaj će te napasti u desnu stranu ili je jak na tu stranu, ovaj je spreman na to. Njihova taktika igre se svodi na šut 3 poena ili da nešto drugo i tako dalje. Dobije sve te informacije i negdje ih sprovede u delu, ide to. I onda jednostavno u nekom momentu izgube glavu, izgube sve, a sve imaju priloženo onako. Onda te stvarno, mene to najviše izbaci iz takta. Naravno, ajde, neki put mogu da razumem kad igrač postane totalno fokusiran, izgubi sav fokus na tome, nekako mogu da razumem da izgubiš glavu, ali da izgubiš želju, da igraš protiv protivnika i da on toliko bolji i da više želi od tebe, to je za mene nedopustivo. To znam da iskočim iz sebe od beza. Da, tu već pređe crvenu liniju. Pređe dobro crvenu liniju. Вашите најблиски не са во Македонија со вас, затоа што имаат своји обврски во Белград, така? Предпоставам македонската јавност сака да знае малку повеќе за вашата сопруга. Како им поминува секојдневието? Dobro, mlađa ćerka Katarina dobro uči školu, dobro je u ekonomskoj školi, ambicija je da bude, možda malo više ambicija da bude javni tužilac, tako da i zadovoljan sam kako gura sa školom. 2 minuta starija ćerka Jovana se isključivo bavi košarkom, sve je usmerilo u to. Mladi je reprezentativac Srbije, odnosno juniorski reprezentativac Srbije, kapiteni u klubu Vizura Pokret Marina Maljković pod nadzorom selektorke i čuvenog trenera u ženskoj košarci, inače naše kume Marine Maljković. Marija je jedno vreme bila trener jednog sjajnog kluba koji je među najboljima u Srbiji, doduše kada je on bio u nekom još uvek razvoju art basketa. Trenutno se u ove sezone se prilagođava isključivo deci.
Eto, nije ni lako ženska deca bez mene, da do duše nije velika udaljenost između Da, не се толку Beograda далеко. i Skoplja. Ja ovde se ne osjećam usamljen. Imam familiju i u Skoplju i prijatelje, kažem, odavno. Moja baba Menka Popovska koja vuče, odnosno celo njeno to popovsko poreklo od selo Slepče, opština Demirhisar, okolina Bitolja. Puno imam tamo prijatelja i drugara iz detinjstva. Celo leto sam provodio na tom našem familijarnom imanju u selo Slepče, gde je jedan od najstarijih pravoslavnih manastira, Sveti Jovan Preteča. I turizam je dosta razvijen. Žao mi je kako sela izumiru. Nažalost i Slepče izumire. Postalo je gotovo autoput ka tom manastiru i ka jednom prelepom restoranu ispod manastira za koga zna cela Makedonija, Gornja kuća. Tazbina mi je u Kavadarcima, veliki broj prijatelja, takođe u Ohridu, imam rodbinu i u Demir Kapiji i kažem jednostavno se u Makedoniji, kao i prošli put kada sam, ja se izvinjam, bio trener Karpov Sokola, znači ne mogu da se u svojoj zemlji Republici Makedoniji osjećam kao stranac, nego jednostavno kao domašen i tako se i ponašam i osjećam i radim tako da sam u jednom dobrom okruženju i volim da kažem, kao što sam i rekao nekad u Karpov Sokolima, nadam se da mi niko ne zamera. Pokazao sam kakvu želju imam da MZT uspe i koliko je to iskreno s moje strane. Ta iskrenost me neki put i košta, kako se zove, pa ne smeš ni vesti da upališ kad napraviš neki gaf ili neku šalu ili pokažeš neku iskrenu i dobru i lošu emociju. Ja uvek moram da se osvrnem i na taj period kad sam bio u Karpov Sokolima, znači to je jedno od najlepših godina mog života i uvek ću voleti Karpov Sokole kao što ću uvek i voleti MZT Skoplje aerodrom. Bez danjeg, sećat ću se uvek onih lepih stvari i kažem, iz tog razloga uvek kažem da je Skoplje moj domaći teren. Домашен терен. Драго ми е што го слушам и затоа и се радувам што сте овде. Се надевам дека... И јас сум врло среќан што сум у Македонија, у Скопје. Се радувам што искрено си ја сакате својата позиција. Верувам дека тоа ќе значи давање 100% од себе и Сигурно. ви посакувам да тоа се познава во вашата работа, да имате успеси, добра комуникација и со екипата и со навивачите, па еве, мораме да причекаме, да се стрпиме што наредните месеци ќе донесат, но како и да ја знаете, јавноста и навивачите очекуваат успеси, тоа е така. А добро, Просто и тоа ја е их така. очекувам, а кажем, jedino što mogu da obećam da ćemo svi mi dati sve od sebe. Ми направивте голема чест, И што ви мене. прифативте поканата. До некоја следна прилика, ви благодарам многу. Hvala još jednom na vašem pozivu. Благодарам многу. Се надевам дека уживају некои го следе овој разговор, кои пред сега сакаат кошарката, а и навиваат за МЗТ Скопје. Реков, останува во периодот кој што предстои да уживаме, да дадеме поддршка како и за сите останати кои се актери на нашата спортска сцена и малку повеќе да уживаме во она што ни го нуди спортот. Новите спортски теми ние ќе ви ги понудиме следниот викенд во недела во 16:15 на Телма. Довидување.